Did you know nga 70% sa tua kay naglisod og manage silang sweldo every month? What if I told you na natin simple solution and it's all about understanding the 3 envelope method. Imagine if wala na stress sa pag-budget. Og every month, you feel more in control sa imong finances. Dagan sa tua kay dako pang gasto kaysa sweldo. Magsige na lang og unahuna unsaon pagbayad sa bills, sa food, ug uban pang expenses. Kasagaran nato nagahimo og budget pero lisod i-follow kay wala tay sistema. Pero let me share you one of the best ways to budget imong sweldo effectively. Ang problema is magsige lang og gasto hangtod mahurot ang kwarta. Naay times nga napay mga unexpected expenses na dili na to ma-anticipate. Naka-stress kayo, di ba? But what if I told you nga naa ko'y gamay nga method nga makatabang kaayo para sa pag-budget? One of the best ways to handle your salary is by using the 3 envelope method. Simple na ni. Imong sweldo i-divide into 3 parts: the needs, wants, and saving. Within the first week after receiving your salary, kinahanglan ma-set aside nimo ang budget for these 3 categories. 50% sa sweldo is para sa needs, like bills, groceries, ug mga daily expenses. 30% sa wants, para ma-enjoy nimo ang imong hard work like eating out, shopping, or travel. And 20% para sa savings, para ma-achieve nimo ang imong future goals or emergency fund. If dili mo sugdan karon, ang imong mga wants mahimong needs ug ang imong savings mahimong zero. Imagine kung mag-keep ka sa old habit versus kung nakay clear plan. Dako kayong difference, right? So karon pa lang, sugdi na ang pag-manage sa imong sweldo using this method. Try the 3 envelope method sa imong next paycheck ug makita gyud nimo ang kausaban. Kaya remember, walay makasave sa imong kaugmaon, kundi ikaw ra mismo. What if dili nimo sugdan karon? Maglisod gyapon ka sa imong finances. Pero kung sugdan nimo karon, imagine unsa ka at ease ang imong life in the future. Share this video if nakatabang ni nimo. And comment below kung unsa pa imong challenges sa pag-budget. Or kung nakay best practice when it comes budgeting your salary. Let's talk about it and improve together. Be wise up and be smart. Follow for more!